Anya laki din! Kag-grocery akon, miling, bakit? Neng, nagadumat ti ginatgatang Mount Fernan, inggatang mun samot amin ng tisweldaw. Anya lakit din ni bakit? Una natin pang kusina, kunada nga road. Sa bagay, May mayatan ti kastoy. Tapnosan kan ngagparikot amapan gumatang di ta tersena. At least, adadagos lutwem, wano pangalami ti Ricardo. sa bagay. Ay, lutwem man kit DJ Bangos. Tani, mabisina kaon. Agguruunan ti unag ti tiyan kaw, miling. Ay, simre kaklatan bayaw. Nakalukat mo't nga mintiri daw yaw. Ayos lang, bayaw Jimmy. De. Ay, madama kayo mo't gayam amang mangan bayaw. Anyat ibagam ayama nung Jimmy. Umayak ko dumawat iti sibuyas yaw. Kahit mo asawen, di ka pa'y nakaluto iti pangaldawan nyo, bayaw? Ay, saan pa nga raw bayaw? Iso nga umayak dumawat iti pagrika daw. Diyak pa yun, maanusan tibisin kaw. Kasla, naimas da ita, sidsidayin nyo Ay kat dito'y kan balay amangan ama nung Jimmy. Ay, sige man nga raw, miling. Ay, mabisina ka talagan. Ay, makaulaw ti mabisinan. Si kamot gayam kasing Norma. Wan kasinsin miling, ada ko maibagakan ka. Anya day ta kasinsin. Ada sinyaw? Ay kat ada Apay ti asin. Dumawatak man kasinsin. Naibusan kami iti asin. Aldawan, ngamjak pala nakaluto. Sige, umunag ka pa'y. Tainak mangala iti asin iti kusina may. Ay, agyaman na kasinsin miling. Ada pa'y matlagayam na bati asidaan nyo dito lamisaan kasinsin miling? Wen kasinsin Norma. Linutok itay agsapa. Ngam saan mat anagarmusar ni Fernan. Tagap apura. Kasla na imas kasinsin. Hatdog ken itlog matlaang dayta kasinsin. Mabalin ka naglaangan kasinsin miling. Mabisina kun kaut. Ay katuan kasinsin Norma. Kanum nga rudan dayta adda di talamisaan. Ay, anya mutan apanagbiag ti kastaw. Ni, apa yan ikit? Kasla aburido ka. Ay, aburido ak talaga miling ka anakan. Apay aya ikit. Ay, kasanaw. Awan pa'y amin ije balay may. Awan bagas, awan sidaan. Ultimo pagrika daw, awan. Anya, awan lang arudan ti bagas ken sidaan. Awan pa'y asawa. Anya, ay, pabuludan nakman pa'y lang iti bagas, milaing. Awan talaga ti maisaang kaw. Ay, katuan aikit. No adda sidaan yaw. Padawatan naklatan. Manumot lati kanagngay kaanakan. Wen ikit, adda pa'y mat nabati asidaan may ije balay. Ay, agyaman na kaanakan milaing. Hay, asawa laengan ti kurang. Ay, sus, daytan ti jak maipaay ikit. Awan ti maipadawat ko nga asawa. Nay, si kagayam tatang. Way, dadakaw. Kuna nawawan tao dito balay yata nakaululi mo nga main. Adaak itay ije kusina nga glutluto, tatang. Anya luluto maya. Pangaldawan mi kin ni Fernan tatang. Ay, apag isaw tiyo umay kaw. Umaya mamakipagan tanay. Awan iluto kiji balay. Ala, sumrek kayo nga rudan, tatang. Mangmangan mat ni tatang dito'y balay, miling. May nakipangan taawan ka no ti iluto na ije balay da. Kastaya, bakit? Wan, Fernan, sumarunutan tumutan amangan. Inuray ka pa'y ngamin asumangpait. Sige, bakit? Sumarunuta nga rudan amangan. Tani, mabisina kaon. Nagawi din ni tatang itay nalpas anangan. Datamot ng timangan. Awan mat sidaan ta, miling. Anya nga awan kat. Ha? Ay sus! Awan mat nabatin asidaan ta. Inibus mat amin ni tatang di adobo amanaw. Ay, maulawak, miling. Datan tinaibusan iti sidaan. Ay, nagrawat mat ni tatang.
tulang laangan tinagbati iti lamisan. Inalunos nan jay si daan. Anya lakit din ni tatang. Di man la nang ibati iti sidaan ta. Mala, mabit lang tagluto ak iti sabali a sidaan ta. Saanan? Maladaw akong ngagsubli iti trabaho kung nagluto ka pa'y. Agbusugak langan iti danom. Sino day tamaladaga, Miling? Anak ni Kasinsin Norma. Imbati na kanya, tadabiit na panan na. Anya? Na magsangsangit mat. Un nga rod. Nalipatan ni Kasinsin Norma tinangibati iti gatas na. Ay, di mo kunaan asikatimang padede. Kapilitan nin alakay. Mala, inka gumatang iti mamador ken gatas na. Tapno sumardeng nga agsangsangit. Anya? Sangsangpit ko laang. Ibaon amapan gumatang iti gatas ken mamador. Ano sa mun alakay? Kaanak akmat daytaw. Kaasimot nga agsangsangit. Wanan, mapanakon. Nga uray nabambannog akon. Aladi ka ka din agong ungut. Agan anos ka kaday lakay. Agbuy-buya matlatan iti TV ni Bayaw Jimmy, Miling. Di na ka din malagip ti agawid. Nadadael ka nung aming JTV na. Iso adito'y balay ti pagbuyaan na iti pelikula. Wana, ngam kuryente, bakit? Kagudwat aldawon nga agbuy-buya. Sapay nakangato dagiti saka na iti sofa. Ala, bay amlatan, Fernan. Mabainak met amang papanaw kankwana, takabsat ko ka ngaraw. Miling! Miling! Apay manaw? Agtimpla ka man iti Diyos, kaya't ko tagmerienda. Ay, uwan manaw. Ay, agpatimpla pa yan iti Diyos. Ala, bay amlatan. Agawid tumit lano madamdama. Umay ko alaan ti anak ko, Kasinsin Miling. Nakaturog ijay si Ledme. Takalkalpas na anagdede, Kasinsin. Kasta ka di, Kasinsin Miling? Kat, kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho mo, Kasinsin? Negative, Kasinsin. Nagrigat agsapol iti trabaho. Isaap parikot ko manan ti kanan mi. Anya? Pabuludan nakpa iti bagas kan pagrikado, Kasinsin Miling. Awan talaga. Ay, una yun aya. Sige, Kasinsin Norma. Mabiit lang ang tainak isagana jay bagas abulbuludam. Kastamot ten dagiti pagrikado. At sabon mo apaglaba, Milaing. Ay, ada ikit. Apay aya. Ay, awan nga rod usarat ng aglaba. Naurnungan akong itimurang kaanakan. Ha? Ay, padawatan nakman pailaang kaanakan. So kataktaw no adan paggatang ko iti sabaw. Ay, sige ikit. Mabit lang ang tenak mangala iti sabaw. Ay, mabit lang ang Milaing. Ay, buludak meten aji batsayaw tanay. Ado jay labaak amurang kaw. Ay, uwan ikit. Kan buludak pa'y gayam jay timba. Tapagsakdok iti danom apaglabak. Nausar ko nga min amay dagiti timbak. Ne, adda kamit gayam dito'y balay, tatang. Wen Miling, simbre kaklatan at nakalo ka mitiri daw yaw. Napanamaya. Napan ko imbalay bay jeli na baak tatang. Imalatiw kayo, Mike. Umaya makipanganak kaw. Awan ka nag-iji balay may. Ha? Sinda kong din nabati asida inyo di kusina. Anya, nangan kayon, tatang? Nalpasin na. Inawam tulatan dyan ng anak. Anya? Ay, adda pa'y gayam insupot ko asidaan. Taka nagtaw no madamdama iji balay. Anya? Nakaon. Tanay makaturturog ako na nalpas anangan. Naglutluto ka pailaan, Miling? Kunak man no addan masangpatak amakan. Imay ni tatang, katsinda naman ng amin asidaan ta ko ma. Anya? Adda pa'y insupot na asidaan ta. Kaninanto ka no ijay balay da. Anya? Ay na, pasensya kan lakay. Jakmat namnamaan nga inibos amin ni tatang ti sidaan. Ay, maulawak, Miling. Naibus man nga rudan ti sidaan. Impagarup ni tatang atid na talaang ginabati asidaan. Iso nga inibos namin.
Anya lakit din di kastoy apa nagbiagain. Dito'y matan balay ti pagbagasan da. Fernan lakay. Anyat pagkitkitaan da dito'y balay. Grocery store. Nagkatangak manan ni ti abastuta, Miling. Apag isulakay, maibusay ti abastuta. Lutuan man kiti day talunggan isa, tani, mabisina kaon. Mabiit lang nga raw, ta isaganak ti paglutwa. Bayaw Fernan, simre kaklatang ta nakalokat materi daw yaw. Apay ka di manong Jimmy? Ay, kwa, nangal daw kayo kadain? Ay isan pa'y agluto akpay lang ang manong. Ay, ala, apura taglutaw tanay. Mabisina kaon. Ha? Agit daak biit iji sufayaw bayaw Fernan. Ringan daktulangan no nakaluto kayon. Ay. Kunamatlan asino amang ibabaon kadatan. Kasla isumatan ti bumalay. Ay na, pasensya amlatan ni manong ko lakay. Ipaspasig na ti bagina, gaputakabsat kukit nga raw. Apay nga man dagiti timbakan batya, Miling. Saan pa'y nga insubli ni ikit-itang? Anya? Agraman timbakan batya. Buludan da pa yan. Datan ti mapukawan. Lakay. Anya nga iti usarak. Laba ko matipantalon ko. Ay na, bayam. Inakalaan iji balay da ikit. Anya lakit din aya. No kasapulan dagiti timbakan batya, awan. Maulawak at alagan. Milay, apa yan? Nagaduda mat nandito yung nagtibalay. Adag sa sangit nga ubing, adag buybuya iti TV, adamang mangan. Kasano, umay makibuya iti TV ni Manong Jimmy. Umay mat makipangan ni Tatang. Umay mat makimerienda ni Ikit-itang. Imbati mat kanyak ni Kasinsin Norma ti anak na. Ay, maumakon Miling. Agungat ang katalagan. Anya? Di na pala ibagang ang punak amin ida. Total, dito yung matlabalay amin ang ti pangalalaan da iti kaninda. Lakay. Awanan ti ipakan ko kadakwada, Miling. Mapanawam ida, no di mo kaya't asak ti pumanaw. Anya? Ay, nauma ka talagaan, Miling. Ay na, di ka ang sangit Fernan. Ita kayo! Alaan nyo amin nagargarat yaw, katumyan kayo dito'y balay, may. Kitsa akong ti pumanaw. Pakawanan da kami, Fernan. Suray. Ay, pasensya kan, Fernan. Sore bayaw. Di kan pumampanaw, pang-aasim. Sana ka naimot, nga maglablabas kayo matan. Dito yung amin ang balay ti pangalaan nyo iti kanan nyo. Sana kabaknang, tapno mapakan kayo amin. Agtrabaho kayo, tapno adda kanan nyo. Wen, bayaw. Uray no kakabagyan na kayo ni Miling. Amuyo kumamot ti agbain. Diyak matpidpidutan ti ipakpakan ko kada kayo Maibusan kami mat. Numakan, nagalisto kayo. No trabaho, awan kayo. Saan anasaya at detang ugalyo? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Agdadawat, akakabagyan. Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.